aya ni amashusho mubona aho Diamond Platnumz yaravuye mu modoka ahura n'uwo bita Bruce Melody n'urugendo rwo kwamaza indirimbo yabo bita Pubumu, aho bahuriye mu gihugu cya Kenya bakoranye n'undi muhanzi bita Brownie Joe mu gihugu cya Nigeria. Ese byabo bimeze bite? Tugiye kubirambura mu kiganiro kirekire, tugiye guhorana gusa mbere yuko dukomeza ikiganiro manzi ukore subscribe, like na share and comment kuri iyi channel. John P 250. Nk'ibisanzwe ni John P Artist ubagezaho ibyabereye mu gihugu no hanze y'igihugu. Gusa nkikwibutsa banza usukore subscribe kuri channel John P 150. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bikomeye biri kubera mu muziki nyarwanda, cyane cyane ku bufatanye budasanzwe hagati y'umuhanzi Bruce Melody wo mu Rwanda na Diamond Platnumz wo mu gihugu cya Tanzania, umwe mu bahanzi bakomeye muri Afrika. Ubundi busanzwe Bruce Melody ni muntu ki? Ninde? Bruce Melody ni umwe mu bahanzi bakunzwe cyane mu Rwanda no mu karere. Yamamaye mu ndirimbo nka Catherine, Funga Amasho, Sawa Sawa, Ikinyafu n'izindi nyinshi. Azwiho ijwi ryiza cyane, indirimbo z'urukundo, kumenyekana, gufata amarangamutima y'abafana. Uyu muhanzi amaze igihe kinini aharanira kuzamura umuziki nyarwanda ku rwego mpuzamahanga. Diamond Platnumz we ni muntu ki? Akora iki? Ibyo tugiye kureba. Diamond Platnumz ni umuhanzi ukomeye cyane muri Afrika, ufite izina rikomeye muri Tanzania, Afrika yose no ku rwego mpuzamahanga. Yafashije kuzamura ajyana na Bongo Flava. Afite company yitwa WSB Wasafi ifasha abahanzi benshi. Diamond azwi mu ndirimbo nka Jeje wa African Youth Melio. Ni umwe mu bahanzi ba Afrika bafite abafana benshi ku mbuga nkoranyambaga. Ese aba bahanzi baje gufatanya gute? Giye kureba ubufatanye bwa Bruce Melody na Diamond wo mu gihugu cya Tanzania. Uyu muhanzi wo mu Rwanda akoranye n'umuhanzi nka Diamond Platnumz biba ibisobanuro byinshi: kwamamaza u Rwanda ku rwego mpuzamahanga, gufungura amarembo ku bandi bahanzi nyarwanda, kwerekana isi ko umuziki wacu ufite ireme n'umwimerere. Indirimbo bahuriyemo yatumye abanyarwanda benshi bishimira. Afrika itangira kubera umuziki nyarwanda n'ijisho risha, nkuko abanyakenya, abashinwa n'abandi bagiye bayamamaza. Bruce Melody ubu ari he? Abarizwa he muri iki gihe? Bruce Melody ari mu rugendo rwo gukora ibiganiro mu bitangazamakuru bikomeye, gukora promotion tour, kwamamaza indirimbo zo hanze y'u Rwanda. Aherutse kugaragara mu bihugu nka Kenya, Uganda, Tanzania. Ibi bigaragaza ko ari gukorera ku rwego mpuzamahanga. Icyo bisobanura ku rubyiruko. Ubufatanye bwa Bruce Melody na Diamond butanga isomo rikomeye ku rubyiruko. Inzozi zirashoboka niba ufite impano, yikoreshe neza. Gukorana n'abandi bituma ugera kure. Kwihangana no kudacika intege biratanga umusaruro. Mu gusoza twavuga ko Bruce Melody ari icyitegererezo cy'umuhanzi uharanira gutwara izina ry'u Rwanda ku isi hose, kandi ubufatanye bwe na Diamond Platnumz ni intambwe ikomeye mu mateka y'umuziki nyarwanda. Murakoze cyane gukurikirana ikiganiro. Niba wagikunze, kora subscribe, like, share and comment kuri channel. Ubundi duhuriye ku indi cyamamare ya John P Artist. Bye bye, asara vesta. John P 250.